Best collection mizo channel clear tu te kar thar chi bai vek ole. India le Nepal te hi ram in ko mai tak mai an ni a. India si pai huai sen ber anga an soi trin. Gorkha te hi Nepal atanga India apem ho thakal zel te an ni a. Achi le kuang cultural angzong pon India le Nepal hian inzom na thuk takan nei ni. Ram ria po har satna nei mi alawin in riat thiam na in zalen takin an inkal poton mai thina. India hi Nepal sumdon puilian berani a. Nepal sumdon na zongzong hun thuma thena mun hi India atanga zung kayan ni. Ramdang atanga tuyal thayan laklu zongzong deuh thoki India atanga an laklu ani a. India le Nepal sumdon ton na hi US dollar tluk le ding on pariat point pahni la yatlinga ni. India bungrua US dollar maktadoi zali somli paru point pangaman an thon luta. India trangin US dollar tluk le ding on sari point pasari man bungrua an phur chuak bokani. Chutiang khop chuan dip dal tu om lo le. Zalian takin an lo in pa fachay bol trina. Nepala po hian India mi sumdong le na thok sing te lan om ve bokani. Mase khovel hi anga in akal reng thei lo ani hi. China ina kom thlang pa India chei buai theinan hun rem chang zong reng si a. China le a uite Pakistan ruam man na ni nge yangai. India le Nepal buai na chu aron her chuak ve ta ani. Tun nai khan Nepal chuan India ne na an ram rilan na ram thla map chu aron ziak tha a. Khovel hmua aron tar langa chu a map zia thar chuan in hnial na le buai na aron hring chuak ta nga la. India in Uttarakhand state chung anga alo ngai. Lipulek, Kalapani le, Limpia Dura te chu Nepal chuan aram chunga aron ziak lut tamai si a. Nepal hian China le Pakistan doi sa ai ti lo ruala ni lo. Ti chuan UMD ma zu ni som pathum chuan Nepal rawrel na insang Parliament Lower House chuan an ram thla map an zia thar chu an pom chom tangal mai bok si a. Nepal sarkar po chuan dan angin sarkar thu chua atar lang chho tangal vut bokani. Pa chanchang India chuan Nepal thil ti chu fapathil tia ngain thu tak hlataka angai ngal rum lawa. Sarkar le sarkar thataka in biak na ala chin fel le mai thei tura India chuan angai ani. India in Kailas Mansarovar Road a siam po chu Nepal chuan aram chunga ni thu aron puang chho le a. Defense Minister in he kong thar a hon hnu chuan Nepal lam chuan he kong hi kan ram chunga mi ani ti in o an ron nei chun zom ngal ta zelani. India le Nepal ram ria buaina chuak chawa. Zu ni som pahni a India le Nepal ram ria a buaina chuaka. India mi pakhat hi in pahni in hliaman tuar bokani kha. Asia heavyweight India le China in sual lai hian China lama Nepal chu aron tang thar ta a. India le Nepal te hi British hun lai atanga ram pakhat ang maya ram ria po in kalpo ton rengan ni a. Achi le kuang ang zong pon athluma al eiza anti ang maya khosadu na. Buaina le har satna engma tok ngai lo kha. Hetiang te thuta Nepal aron che mai hi mi makti ani rengani. Engwang nge engtin nge pa fa in ko mai tak ang maya khosa Nepal le India bo rok hi alo chiat mai theile. Tunge fing tak maya mala tu chu ni ang Chinese nuvalai mel fiving veng azem to ta na tal chu mai theilo tur khopa du omna khatte poni mana a ming chu haoyangi ani a India le Nepal bo rok hi henu wang hi ani anti ni chu sangkhat zakwa somsari khan China rambung pakhat sanjia henu hi lo pianga tuna hian Nepala China tan rampalai na thokina omme kani sangkhat zakwa somko paru ka tang khan China Ministry of Foreign Affairs a henu hian na azom trana South Asia a China malak na Director General te po alo ni to a Pakistan a te po alo thok to a US lama Los Angeles a Chinese Consulate General ten alo om to ani trong sang amang theinual mai Peking University a kallain major subject atan Urdu alamo peka tuna hian amang tangkai ta hle ani midang ti nat du ngai lo ni o momoin a mel chuan midang poi a soilo mel viawa social media star te zinga mi ni in Twitter a khoi ve viau thin ani Nepal ram du om zia le moina Twitter mangina pholang ol lawa Nepal ram mi te kho sakdanin a kho sa ve maya International Women's Day
Nepal Chinese Embassy in an man tumpo khan Nepalese hlalar if only I could fly like a bird under the wide open sky ti te chu Nepalese thuam lenga choli in bel chungin alam rem ve zek mayani Vantlang ma anel takin a in lana Chinese chinghe beram vun sin an ramtana ral hrat sipai ang maya chung rul khau tak nei loi si tummu mal tak nei ani ti reng Nepalese te chuan an hrelawani mase Nepal minol pui te chuan mi khongai thei tak le rampalai nu du le nel chelo ve tak ni anga in ngeinat po a hlo hle nge a mase artrial fin takin alang lo lama tangin Nepal Communist Party hruai tu te atangin ko a hreu tran ta a an ram chung thila a thazong in na in rol na sa hle a Nepal media te chu a lema par chuana na mangtang kai viau bokani Nepal in map thar an siam po chu henu hauyangi ro man na vek ni in India lei lungloi tel thot khopin ramri an ron sa ta India Intelligence Report alan danin Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chu thian thataka henu hian asiama Prime Minister chen na le Prime Minister Office ate chuan atlang nel viawani ome ani che hi Chinese palai Pakistan atanga Nepal an son chuna ni a India le Nepal inkara buaina mai chemal tura China sarkar bel ruat ani ang ti chu India Intelligence te mu danani Nepal Communist Party chunga neu oma an Prime Minister KP Sharma Oli chu paithak theidin huna ron chawa PM Oli le Nepal Communist Party Chief PM Hui Nibok Pushpa Kamal Dal le Party hruai tu hlun Madhav Kumar te inkara buaina a oma Nepal Prime Minister Oli Channan Chinese Ambassador Hao Yangi chu aron zuang lut ta ani an boruak sa chu aron thelmit ve thei mai boka khoi ram palai ma hetiang ram chung politics boina anin rol ngai lawa henu hi chu thuk takin a in him phum thei tlatani India le Nepal inkara huat na mai chemal tur chuan Nepal Prime Minister chu man tangka yangai si a party boina a in rol khani a din hun nga ya Prime Minister chu a le ta ani ti chuan India le Nepal ramri India in ram anga a chaibol Lipulek lima paya dura le kalapani te chu Nepal ram chunga ni hi ngati nge India hian ram anga chaibol tlat ni kongte aron la ya inhum halanga ni ti in Prime Minister Oli chu abek bor chhauta ani ti chuan Nepal Communist Party chuan me bruang a man handin chhauta a me pan khor pom hnu chuan Nepal ram chung mun thum lai chu India in alo intiram ve ringot ani ti chu lan tirani chhauta ani ramri boina hi boina dang ne na in anglawa a luai thina ni ti zo phai boya tang khan kan hriat to kha ramria boina chuak nga la India mi Nepal tam tak India an ho chuma chu tiang bokin Nepalese ho India an ha thoka mek te po an ho chuma ni bermai a thuak bur ber chu henu Hao Yangi hiani Nepal Communist Party thalai rual te chu Hao Yangi chuan a chimbudoi kuala ti chuan thalai rual chuan India in Nepal ram op then ti in lung oilo na an lan tir chhauta a Uttarakhand district Pithoragarh bulmai India le Nepal ram ria te chuan buaina a chuak ta ani kha he Himalaya tlangdung rama hian Nepal Prime Minister Oli chuan India huat na mai chu a chemal ta hlu ani akai kuang ber chu Chinese nuvalai Hao Yangi ani ti tu man an ngai tu phato hau lo KP Sharma Oli hi Nepal Prime Minister ni lai chu ni nge ya ma se Nepal mi pui thlei kwal tu ber chu Chinese nu Hao Yangi hi ani tlat mai Nepal ram hi din hun thalo zo ka hruayang ti chu thil hlo takani ani ang renga mi ram chung thila inrol thuk ram palai khovela an lo ngai lo ani Nepal Prime Minister chuan Nepal boichan hi India wangani ramria boina chuak po hi India thil ti diklo wangani ti in aron aw chuak zui nga la Nepal Prime Minister hi Chinese Ambassador nu hian to torota mangani bermai abul bera chuan China huang zo du wangle India ta na boina thlen hi China hian adu em mai thina aram thenom tenen India hian boina tok se ti hi China du dan berani a India thenom ram te hi China hian lam tanga siama du wang pakhatani bok
Nepal Communist Party le China Communist Party hi mual khata zar khata ra ang maya in mi le sa an ni a hun kha le chen India le Nepal in thian thatna chu ti ngi ni na ta ani ole khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho the te chu ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha vek ole